kugoro paka school level. Ikine kigente gitangani togo telkero yomonga amalioga are meant for the children. Free. Montonde tayo utakire noni nchokuchi. Ko make sure nganga kusukura bolinga mwibolinga kingo maito mwiboli ndioge ndiki kuchukuru saigo wika moja na uchera seri ngemero ngibe. Yes. Eto akani ria bali wants to make sure there is nothing like that. Elia kabere. All right. Ntubugate gento ikuru kwa accountability documents. Chi document inchiro chikoro kinga amaliogo nalinga aitwe skulu yi. Asobwasioko. Maliogo nalinga skulu kwetu. Ya amaliogo totere chintetera 50. Abana mbalinga kwetu. Abana 50 ya record ya bunera gose yae igonga goitera se record ibona byo totebinga abana aba amalioga rwitu ya kintetera 50 abana baeto amalioga na abana 50 record iyo umwoli mwe gwikato nyeretere record imenya kugenda paka Nairobi kini into kindi ya kabiri into ya gatatu ngelinga tali bali mu boga tugutumia ku make sure nga abana abairwa amalioga yibyanda tubwate bono kugwatira na tuli na Ministry of Health na Ministry of Education. Ibono mnalituke ibono tale 18 kera abana bago chiko sangirikana bonse askiri school kwa iwa malioga ya the Ministry of Health e personnel nero abantu bakuru kuti Charles usichichu maybe oyo mindu Charles nabago tokonya kumanyanga mbando kyako cyo on the ground to make sure nga amalioga ya ikirikire school yes na nina kwa iwa sabana aya gutigara kintu tare chigutigara echiko ba recorded jamanya kwenda back to the pharmacist either the county pharmacist or the sub county pharmacist record yao na ile manyikana